nga ai ku blai ya phi baro kinong page ya ki video lang ba kanaga channel ka jonga balada phi singo tanat ya ki video ki jonga sumha subscribe like share ru shaki parlok ki jong phi perngam ke Iran ban pencur ya jing yaki hadu ga duriau ka basau lada ga US kamplan no ya ka Strait of Hormuz kacing ya kerana sub jonga Iran bar ke US ke balapan page menta ka sing khandri utarik hendrai lapan kandriano na ga tau ki pom lakia palat ars palai pau teligi jahat kinim penyang kibadang sakut agaf na kacing syakang haki sipa jang ka US bar ke Iran ha Strait of Hormuz ka Iran kala berngam balada ka US kampen sangeno ya kacing kang ya ki jahat ki bakit penyang na Iran pan ya lang baga Strait of Hormuz kan pencur ya kacing yaki hadu kaduriau ka basau ki jahat ki bayad lang baga Strait of Hormuz menta ki don hab deng kacing bom sungan page bat sangab ya kanaga video hadu ka bakut ngan persyang ban ai happy ya kicing batai ki ba kat kum ki hubor ki bangayu lum leng bagi internet menin kasih balang kat santaring jang April kidi liket high level jangka Pakistan kebalaya lam de Chief Army Asim Munir kilalai sateran banyak kentu bat ki officer jangka teran kadau bagi lejegan tu bat ki officer jangka teran kalong halor kacing lidra kubor ya kacing penpej dari kemai ha kacing ya kerannya suk hab dan ke Iran bat ke US kaban long ha Islamabad kanong ba jangka Pakistan ha Serena Hotel ha kebala penlong ya kacing ya kerannya suk kaban kong bat kebala pulom no kat kum kacang ong kacang Donald Trump pulo ong bakan kacing ya keren kala banlong ha kasih toding lan kasih sejan pada kan kubor lara daki diliket jangka Pakistan batla menjuru daki officer jangka Iran katong jangka nega cingya keren suk kabar kalong bala kumno kandai haswa jangka arpu arteri jang upana April haswa ban kut ka ceasefire la nega cing sange asiat kabalapan penadau Donald Trump hadu kumban riu pawajar ka total nembar jangka US troops kibadon menta ha Middle East bat si pawajar kibadon haga Strait of Hormuz ban khanglat ya kijat kidung penyang kibami na kipots jongka Iran bat kumba khatar hadu khat santeli kijat thama jongka US kibadang apahara hag Strait of Hormuz kakam kabaki negi sipai jongka US kile ha Strait of Hormuz kalong ban khandra ya kijat kibami na kaf lada gitegi jahat kidim penyang kibami na kipots jongka Iran kisipai jongka US kipen paino ya gijahat syaka jaka kabakimi patlada gitegi jahat kibami na kiwei pat kipots kum ka Jebel Ali UAE lane Kuwait kabaki kon ki neutral ports ka US ka pelat yaki da kabasuk kumno ka US kala bantip yaki jahat kibami na kiwei pat kipots pat kino kibami na Iran daga papandan kam daga automatic identification lanega AIS lengba kanega sistem laban identify na kanoga jaka kinegi chat kiwan lada jia bakinegi chat kidim lanegi kangno ya kanega signal kipan ikinegi chat pat kipenlong ka checking pat pan pendikna bakim degi chat kibakit ya kaum penyang jongka Iran kat bagi sipai jongka Iran pat kibat ya jahat jong kiwei pat kiri kibom ya dei parlok pat kari Iran kiban leitet empenyang syakiwei pat kiri lengba kanega Strait of Hormuz pat ki charge ki daga kacana kabarem kabala ban kot hadu ar million US dollar kawei kacat kid empenyang pat ki jahat kid empenyang jong kiri kibai dei parlok pat ke Iran kum jong ka China ka Russia pat ke India kila ban yad lanjut klaim dasya krong kacana ha ka Iran ki jahat ki bayad lang baga Strait of Hormuz menta ki don hab deng kacing bom sungan namar lada ki degi parlok jongka US isya berngam pat kisya torture ha ki sipai jongka Iran kat bagi wei pat ki badagi parlok jongka Iran kisya pentut pat kisya pendik ha ki sipai jongka US kini ki ars palai putli ki jahat kirim kenyang ki bedang sakut ha Persian Gulf kadai namar kacing syatrap ha kini ki sipai jongka Iran bat ka US
ha ka bagi jhat kidum phanyang ki bawan na kinegi neutral ports ki haban sha khang lenti ha ki sipai jongka Iran bat ki sha dawa bat ki haban siu ya ka baiket ka ba $1 million ban ya lengba ya ka Strait of Hormuz balada ukap dan usiu ya ka nega $1 million enda gila poi ha ka we pat kaliang ka badon ki sipai jongka US kisha pensange biang sasisin kila ban syai blacklist haki sipai jongka US kum kadak paki siu pisa bat ki penmi pon ya ka Iran kanega pensalia ya kini gijat kidum penyang ki bayai lengba kanega Strait of Hormuz naga jingsha pentut hagalenti ban mi naga Strait of Hormuz bat ka khayi ka pateng lengba kanega Strait of Hormuz menta kalanang sniudur susu haga ba mensua 40% naga jingkidum penyang jong baro kiri ka perthai ka dei lengba kanega Strait of Hormuz handrai naga dau jong ka jingya kan at jong kanega lenti kim ka jingkiudor jong ka penyang kalajia ha ka perthai salon sar